April ni somni pania Pahalgama terrorist an chet siam nuwa India in Pakistan achan le na pakhat ni turin kumsumruk panga chung tluang taka lomanto Indus Water Treaty chu India hian ati top a suspend ve tamak ani kha Indus Water Treaty omzia ber chu India marlama luilian luang poruk India le Pakistan in anin semdan tura in remna ani Ravi bisle sutle chuli pathum hi India in achang anga Indus Janaple Jelum Luitero Pakistanin achang thungang Hetia India in he treaty hi ati top taksia chuan Pakistan hian antur viau don aniti country anga Pakistan ramchunga bumwatlak ai khan angung anasazok ta idon ni anti chu Hetia ngi thilom dan aloni taksia wangin Pakistan hian abos chuan mai China laka zol ko bak du thlantu dang anei lova tunhaya Chinese mithiam pakhat Victor Gao chuan India Today nan komna he thuya soya mi ini chunga titura idulo chu mi chunga po tibik su ati khau mai country dang hian Pakistan hi China note anni a China in Pakistan thawang au fo hi ati om tak ani tununa hian Indus Water Treaty chung chang la India in assessment tak awanga Pakistan in atordan turlam soi katum lova Indian heng lui te hi dang chat lui tareng se Pakistan thian China hian India shemnan Brahmaputra lui hi dang chat ve mak angim dang chat ta se India tordan tur enge hetilam hi han ngai thachau don teang Brahmaputra lui pui chule Brahmaputra lui hi kilometer sang ni zakwa thui ni in Khawvela lui sei bersom pangana ani a alui chan ve ai tam hi rampon Tibet ram China le Bangladesh a luanga alui len na ber tuitam na berero India ani thung country ve mai ta na tha chu Brahmaputra lui hian Khawvela lui thlerka lian ber River Island anti chu Assam rama khwan asiama Majuli Island ni in district ani nge Asami Brahmaputra lui tuilian awang hian India ram state tuilian tuarna saber ta jingami anni pha kumtin mi zate lan thi pha thin ani amaro chu heluin achom awanga nun na lo piang chokero antom viau zok thung si rice thingpui jule thaidang chitin reng chinatlaka Assam le Bangladesh siam tu lui ani chuti kapchon Brahmaputra lui hi tangkai ani heng luilian Brahmaputra le Ganga tui te hi an ngei lutuka wang hian Bangladesh ram tero te akhwan mishing amaka makatamin an pun thur pha ani khu China hian engtin nge an man tangkai ve sangpo lui luan na Tibet ram khi munsang bumbo khokrok le vot tak mai ani a India le Bangladesh sangin thlai chi na mun thatak ani ve lova China hian kolpeta siam nan dam tlem azong asiam chau ani China in dam lian turu lutuk siam atum chanchin China so chuan Brahmaputra hi yarlung sangpo anti a kumsang ni lesam ni pali Christmas ni takhan China hian tu chua bengver tak mai asiama chu Khawvela Dam lian berle siaman potam ber ni turin Tibet ram chunga Brahmaputra lui hi khwapa dam siam atum thu ani hetu chu hian India le Bangladesh a thonga le andam siam turming hi Medok Hydro Power Station ti anvoa kolpeta athar chwa thei zat turi megawatt singruk ani hem mai megawatt singruk tamzia kan hriat thiam theina tur chuan ati hian an soifia ta ila Mizoram pumpu hian kolpeta amamo tam lai berahman zat chu megawatt za somruk ani ve a heti zat lek bo hi kan la siam chuak thei lova atam zok hi state danga tanga kan lei ani thakat chu lega electric kan lei man hi cheng veibel sa somthum pasari chuangte ani pha ani Mizoram puma electric siam chwa thei zat potential chu megawatt sangthum zanga ni in an chut bok Indiram electric siam chuak nem thei berdam chu teridam ani a megawatt sang ni zali asiam chuak thei ani tununa Khawvel hopadam lian ber chu 3 gorge dam anti China ramami ani a electric siam chwa thei zathi megawatt sini sang ni le zanga ani Medok dam megawatt singruk pechok the hi an siam puitling thei ani chuan alian turu don hle ani asiam na manatan hian US dollar tlula ding on za somthum pasari zet China sarkar hian athe chuak bok ramtam ta GDP ai po in atam zok ani chu hedam hi kumsang ni somthum pathoma chuan zo felman anin beisei
medok dam om na hi India le China in rina nei taka ani dona Arunachal Pradesh atangin kilometer somthum tra air or chau ani India ngong dan tur pakana chuan lui luang in a kentel leitra silt tam tak dam hian alo dang tlat theya hei hian India agriculture angong phathei don ani panina chuan dam hian tui tam tak akhop tlat don awang hian ru sur tlemun lai thala tui luang tlem pha don ani heti lai vek hian dam tui te hi China hian adu huna chua then ta huk mai se Assam rama chuan tui lian an tuat siam thei ani Brahmaputra lui tui za somret chuang hi Indiram chunga don ani a hei achan chu ro tui atlak that wang ani monsoon lai chuan India hian ro tui adong tha boina om lawang nimasilam monsoon re nuwa vur tui ralina chom Brahmaputra lui tui thalaya India ron luang lut thin hi atlem pha sut don ani pathumna chuan daman siam tum mun hi nasa takalem hian tut theina mun ani wang hian ahim lo hle bok Himalaya tlang san chanchu India plate le Asia plate in norna awang ani ti kan hrianga wintleng po hian an la in nor reng awang hian Himalaya tlang te hi an la thang mek reng ani chulai hmuna dam lian lutuk siam chu liang hengin soi chethut ta se tui lian rap thlak tak a thlen ngei don awangin India tan hian ahim lo ani India malak na India hecheve wat ani lo chuan boina ral lian atok thei ani hei a hriat awang hian India sarkar hian ma chak takin halamek Arunachal Pradesh adam lian tak pani dibang multipurpose project megawatt sang ni zare le somret siam chuak thei le Subansiri lower hydroelectric project megawatt sang ni siam chuak thei siam tumin ma ala a hei hian electric asiam chu mai baka tui lian aveng thei don ani dam mai baka hian lui tui khopna lian tham tak sak tum boka hetiang tui da kholna hi asiam thei ni chuan thalai huna po boina pumpel thei pha don ani talan to angkhan Brahmaputra lui tui za somriat zethi monsoon ro tui tanga mu ani a heti zat tui hi India hian akhol that thei phat chuan boina chingfel thei don ani tui kholna thataka siam lo ni ro chuan angai te in Assam rama tui lian vak anga Bangladesh lama along thlahum mai don ani Tibet hi China ram ani rengem achanchin kan soimek Brahmaputra lui hi Tibet ram chunga nar nei ni in chaklam zonga luan ngar nuwa namcha barawa tlang athen nuwa chimlam hoi zongin aluang koi ta thuta Indian kan lo wan nei puita ani Tibet hi mani keding thin le empire po chaktak nei ve thin anni a China hian tun ma zong khan Tibet rama hian ram ayo tu te an da ve thin ma se thunai nan tak ro anni chuang lova Buddhist saka hu tupa Dalai Lama kha ando rel tu tak aniran thin ani huna local zela tunlai China lo pian nu Mao Zedong an thure na achan nuwa kumsang zakwa sumga khan China hian Tibet hi arun ta a Tibet khan se pe sang ruk chu an nei ve a nima sela China se pe sing chuang ron lut kha andang zongang lova nirei lo ta chungin Tibet chu atlom ta ani Kamini tanga wintlang hian Tibet hi China thun moya om ta a mani ro in rel de reu autonomous in om mek ani kumsang zako sumnga pokwa halo ni chuan Tibet ho khan China kha anning ve le to a communist rin dan te chu sarkar khan mi pui te chu barlui atum na sa a hei mai baka hian an cha ka ho to pa Dalai Lama som pali na kha China sarkar khan ru bole ti hluman tum ti thu thang lengvel chiama Tibetan ho chuan an ko pui la sa kal khomin an ho to pa chu hum tumin an cha chuak ta ani borok chu asang chauta zela tharum thona theng chauta hial ani Dalai Lama chu in cheidang lamin zan thim tam noya luile tlang khorok tak te paltlangin Indiaram Arunachal chu ron thleng thata a Nehru sarkar khan Dalai Lama chu lo humin asylum alo peta a voin tlang hian Tibet rama ho to lovin Dalai Lama hi Himachal Pradesh sa alom renga Tibet sarkar India rama aron son ani tabber tina ani chu China sarkar hi an chak tak awang hian Tibet hian zelen an swal chu mai rinom to rilo ani